meni je velika čast što ja večeras pjevam za Dan nezavisnosti Crne Gore. Hvala vam lijepo što ste mi ukazali to povjerenje, ali morate znati da ovaj svijet voli pobjednike i to samo ja mogu na svoj način iznijeti. Tako da, evo, 20 godina nezavisnosti, ja vam iskreno čestitam svima i bit će to zasigurno najbolja zabava ovdje u Tivtu. 30 godina razmjene karijere, hvala lijepo na podršci, ljubavi, na energiji koju meni u biti moja publika daje. Što bi ja bez njih bila? Ja ne bi bila sigurno na ovom tu mjestu pred vašim kamerama. Tako da hvala lijepa i ono što mi jako veseli, mislim da će to okrenuti jednom lijepom arenom ove godine. Tako da 23.12. sjedite u aute, sjedite u avione i dođite u arenu Zagreb. Mislim da će to biti najbolji parti ikada. Neću toliko daleko planirati, ali evo definitivno mislim da moji fanovi, predivna je bila priča u MTS dvorani gdje sam u biti shvatila da jako puno generacija naravno odrasta uz moju glazbu, tako da su tu bile mame, tate, bake, dide, pa su poveli svoje kćeri, svoje sinove, tako da ima još nade za mene. Gluma, umjetnost, glazba, nema granica, to su mostovi koji nas u biti spajaju, tako da ja sam u biti spojila toliko predivnih ljudi i toliko predivnih, kažem, generacija, tako da me to uistinu jako veseli. Glazba baš spaja. Oni su jako srdačni, ja u biti čim pređem granicu, u biti se pozdravim sa svima, carinicima, policajcima i onda kažem kako ste vi super, tako ste topli, tako ste divni. Nabacimo si 5, onda mi kažu sretno, gdje ste danas, ja kažem u Tivtu, razvalite. Tako da srdačni uvijek su jako dobri domaćini i što najbolje su publika, najglasnija, to mi se jako sviđa. Ma nije novi album pripremni, ne da mi se to, mislim, ja imam iza sebe 14 albuma, 14 albuma, baš sam onako to je negdje 160 pjesama imam iza sebe, tako da u biti možda ću izbacivati neke singlove, to je ono što je interesantno, ali imam sad u pripremi jedan singl koji će ugledati svjetlo dana, ali sad se malo igram i sa žanrovima, jer poznato je to da sam ja osoba koja da nije u dansu sigurno bi bila tamburašica ili nešto drugo, tako da evo i nema dileme, je pjesma koja je u biti malo koketiranje sa trepovcima, tako s nekim mlađim generacijama i moram priznati da u zadnje vrijeme ono što mi jako veseli, moja publika su upravo klinci, što ih ja zovem 20-21 godina, što mi jako veseli, jer uvijek kažem, evo još uvijek traje mi, još uvijek ima nade za nas.